السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالحكيم بگٹی ٹوکا کرنگا. یہ ذوالحجہ مہینہ ہے، یعنی قربانی مہینہ ہے، عید مہینہ ہے. تو ہمیں وجہ جو میں شعر جنگا ہے بلوچی زبان ہے. ہمیں شعر کے استے ابراہیم علیہ السلام بارو ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام دے ودی بچہ قربانی والا واقعہ اے مہینہ دہمی روشا میں عید روشا میں بھی تگا. ہمیں وجہ جو میں شعرہ جنگا کہ اسی اندرہ ابراہیم علیہ السلام قصہ آت کی ہے. اے شعر رسول میں مرشی آجا 17 سال پیشہ ٹاہیں تا گڑ کتاب اندرہ دے اے شعر ماں خودوں میں کتاب چاپائیں تا یہ اے شعر اصلہ 1000 گالاں بعض دراج شعر ایدہ تم تقریباً 250 گال شعر جنگاں کہ ابراہیم علیہ السلام باروان پری کل ما اشتگاں تا ہما کل 1000 گالاں کہ شعرہ جنگ گڑتا 200 گھنٹہ مانکے. تو پچھے کے وقتہ مناسبت دے ابراہیم علیہ السلام بارویں ہمیں وجہ جو میں شعرہ جنگاں اصلہ اے شعر میں ہما وقتہ کہ میں 5 بچ 2006 ایکسیڈنٹ بھی تھو دبئیہ وفات بھی تھا. گڑ میں اے شعر ٹاہیں تا گڑ میں ہمودہ یپڑے سوچ دا کہ اے ابتلا اے امتحان صرف گوما بھی تھا. گڑ میں تاریخ پٹھے دا پولی دا مدی تھا کہ نہ اللہ ہے بعض ہیں دوست پیغمبر نبی آہار دے آزمائش آت کگاں. گڑ ہماہانی سلسلہ میں شعر ٹائیں تا آخری گڑ حسین رضی اللہ عنہ امتحان والا ہیں تکلیف والا ہیں گال دماء شعر اندرہ گوشتگاں. لیکن ہما کل دوہمی ہندیاں ایدہ میں صرف ابراہیم علیہ السلام شعر بیان خدا کہ چونا میں دلار تسلی بھی کہ ہمرگیں امتحان ہمرگیں تکلیف پیشہ دے اللہ مزائیں دوستاں رات کا من تا گناہ گاریاں. تو اے شعر گڑا استے 1000 گالاں تھی پر کل گال ہے ہر چی کی گال استا کلانی آخری کافیہ نی جملہ سرے نی مثلا براتھا نی بچہ نی دوستہ نی تا ہمرگا 1000 دکا نی اے گال اندر آت کی ہیں. تو ہمیں کافی ہے مجھ کنگ دے کہ ڈکیاں مسئلہ ہے. لیکن الحمدللہ ماں ہمیں کافی آ چکا 1000 گال ٹائیں تا ایدہ ماں 250 گال شعرہ جنگاں نی گڑ شعر گال ارنگا شروع بھی گاں. خلیل اللہ پیرائیں دیریں وقت ویلہانی سری قصبت اے رنگیں ابراہیم وقتانی شہرہ باب لے گا نشتگ نمرود کلدانی بے رحم بلائے نغسی کمی ظلمانی خدای دعویٰ خدائی چو بھیرا بے وقوفانی گشگ مرد اے رنگا نمرود بادشاہانی بھت گل کستریں ربا مزنا مت کلانی بارے باغ ہے نیا خدیش تیاری کے عیدانی ابراہیم سری بھی تھا اودا کے ہند بھتانی تھورے تیت کو زڑتئی برا بھتا رڈسانی بھتا گڈ گئے حضرت نی ٹہکایا تھورانی دھڑے کب تجم ہندے آہندے ڈھلی سگرانی نی نرے بھت گلے ایرے سگر گارا ہمیشانی ہمرگا مرچ دو ایرا چو گنی یا کڑبانی تھور مکوف گا داتئی کے مسترہ ہماہانی بڑے او ایر خدای اگا زردہ و پلا یانی مزائیں بت اگا رہ ڈھیرے ایر وردانی سرا نشتو کچہری مہیس کانی بارے دے رہے نا آتکگا واجہ چو بھتانی ہمیں حالت کے چو دیت ہے ودی حاجت روایانی نی بتکل دیت ہی پرشت یا صفت نمرود زہرانی وشتی گرگی بدلی مارا وشتی گرگی بدلا مارا ودی مسکین خدایانی اگر ہمیں مرد کے پجارتا ہوں تو سوگند کے بلانی یم مردے تھا لوٹائیں کہ ابراہیم نامنی
نی مشرک گل گشگنی او میں نمرود مڑایانی یم مردے تلوٹائیں کہ ابراہیم نامنی گونجھٹا جھمپے دو آرتش یم مردے تلوٹائیں کہ ابراہیم نامنی ہمشیا خدا ایک کار میں پورا ہے شکینی گونجھٹا جھمپے دو آرتش ابراہیم خلیلانی پولو گول شروع بھی تھا نی مشرکیں ذلیلانی اے رنگا خدا حالت مرشی تھا اے غریبانی ولدی داتا خلیل اللہ گو بھیرا چو بھوگانی ولدی داتا خلیل اللہ گو بھیرا چو کے بھوگانی کنے پولا ہمیں مرداں سگر گارن تے ٹرانی ودا حالت یا شعرء تھی ڈکو تکلیفانی اڑو گشت مشرکیں راجا خدا ٹوکے ملنڈانی مادہ عمر حالی تھا خدا گئے کار بھتانی میس کا لودھ دا نگنا وری وردو نگنانی تارنگ کن ٹوکائے بوتا کو ہدارانی ولدی داتا خلیل اللہ مزائیں جوش و جذبانی دیم گو تافگا سیاہیں شوئے ڈولے مریدانی کہ بتا رکھو دو مرشد شاہ لجی نویدانی ہمیں نالائے کانجا شاہ امیدوار مرادانی وری بتا گو پجیا شاہ کل حقدار تکانی اڑا نمرودا خدا اعلان کنا کارے ثوابانی کنا ما واہرا مرشی تھی شدائیں الہانی میں بت بیزت خدا گا تینی اے رنگ ما نیلانی اے مربی ثوابی اے خدای توہین میں پیرانی شاگند حالتا مرشی میں نروں بزرگانی اگر بیسوں غذائے تا حرام نیم بلانی دارا مجھ کنے بیارے جنا آسے مشوشانی آٹھ تو مجھ خدا گنتش مزائیں ڈھیر بنڈانی آسمان داسش دارارا بلے سا آسے ڈھانڈانی آلا بھی کڑو بھی سو گوش جاٹا چڑنگانی مرگا بال خدا برزا چھفش جاٹ بھی سا پر رانی بلے سا صبریں آسے آلا بھی برانزانی نی حویلا نئے لگئے مرداں مزائیں آس ہواڑانی آس نزدیک نیلی سیش نی بی سیش باز پریشانی آس کے نیلی نزدیک گڑ تارنگا چگل دونی گڑ ابلیسا ہمیں دیسا کہ مشکل بھی سے یارانی جلدی روم بدو گوشتی مدگا شار ڈسانی گوشتی میں اگر گتو تبھی پر شاپ آسانی جلدی ڈس بلی برادر مارا ٹوک چمان دوستانی گوشتی کلا رسری کاریں بندگ دست پادانی پینگ ہوئے چکا ایر کنتی بیش مہربانی تیلا کا دینتی دیر آ جائے گڑے چھٹی جانش ہے کلانی ہمیں ٹوک سرا آت کو صلح یک بھی ہی خانی خلیل جند ابا یا خدا گا تیاری ریزانی یر ریزے خدای دستا کے اشی گو بندانی ہمیں دا رتق گا انزی خلیل اللہ چمانی کہ سجویں جہانی یا نبی کس پرم ارمانی ابا دے عجم بیزاریں ہما بازیں سکھ مہرانی ابا دے عجم بیزاریں ہما بازیں سکھ مہرانی ابا بیارے تھی پینگو آما خوشی ہے وہ نندانی سوادہ آت کگا ٹولیج آزمانا فرشتانی جبرائیل آت کگوں بالا کی سردار ملائخانی وشتی خلیل اللہ تا حکمہ کم پاڑ پٹا دھوسانی زیرا ماں ہمیں آسا آہانی چک سٹانی خلیلہ داسگا ولدی تمام بے حد عجبانی منا ہچی ضرورت نے شوئے کسی مددتانی دوبارہ گوشت جبرائیلہ او خلیل اللہ سچانی تے ہرنگے است پیغام ما اللہ ہار ڈسانی خلیلہ گوشت جبرائیل لقب تی امینانی تسیہ چکریں دوستی جلیل یو خلیلانی جلیل را سمائے میں دل سجویں حالانی اللہ پیشا کے وسیع گڑ مچیا پڑسانی اللہ ہرنگا کے راضی خلیل خوش دل و جانی گڑ کافراں چگل داسا خلیل آسا ہواڑانی ربا داسگا حقل خدی آسار فرمانی ریزاں بوج جوانیا خلیل دست پادانی آسا بوت کگا وکڑ خلیل ریز گنڈھانی ودھی کا خدا آسا حفاظت جان جرانی ربا سارت خدا گا آس میں سل چو بھیشت باغانی
خلیل درکب تا آسا خدای تیاری سفر آنی برتو نیٹا خدای پورا منزل دیریں پندھانی لوگی استدی سارا ہما دے سنگتا گونی مصر بادشاہ گر خدای ویلوئے مہمانی بادشاہ خدا تیاری مزائیں گند کارانی ورسی سارا بیگاہ مئیں برام گرودارانی خلیل موجھائیں بازیا دلا گنتی ہیں لجانی تسلی داتا اللہ وری پاک نبیانی خلیل موجھا موی بالکل موجوانی یٹاہانی بادشاہ خدا تیاری کی نیم دست شارانی جئیے کافرہ داتا چو شدی مثل بینگانی جئیے کافرہ داتا شدی چوک بینگانی ہمیدہ جان حجبی تھی مثل سنگ ڈگارانی ہمیدہ جان حجبی تھی مثل سنگ ڈگارانی جو سارا لوٹ دی معافی خدی توبہ گناہانی سستی من دی آخر خدی اعلان انعامانی بی بی حاجرہ آرتی خدی قسمت گزارانی اشمی مولد خاسم سارا یار بشکانی سارا یا خدا منظور ہمیں بانی ہزارانی روا گئے بھی سگا تیاری گڑا آخر سینانی روا گئے بھی سگا تیاری گڑا آخر ہر سینانی شور روشی خدنتش پند ہمیں دیریں دیہاتانی خلیل آت کا فلسطینہ کے ہند انبیاء یعنی 100 سال عمر بیسی پر چک کے نیستنی دانی سارا یا صلح داتا خلیلہ دہمی سیرانی سیر کام جند بانی یا امید مار چکانی خلیلہ سیر خدا بانی گو نیکہا شرایانی گڑا بی بی حاجرہ چکے خدا لافا عجبانی 9 ماہ پدا پیدا خدای چکے سوادھانی نی خلیل 60 بی سگاں دیدگ ہر دو چمانی گوشتی ربا دا سگاں بچے من نام جوائیں بندانی نام بستے اسماعیل ہمیں نام گشے نانی مطلب ہمیں نام اللہ اشکنو کے دعایانی سارا یا ناگما بارے خدا ضد حفو خانی گوشتی بانی یا گوریں بچے مزم بھی تھا اصیلانی اس مول دی چکے درابی بچ ٹیہانی دیر ہندے برو بلی تمچما مگندانی حکم گڑا داتا اللہ وہی آت کا آزمانی پرشا جوانے پا کلا منگ سارا یا ٹوکانی پرشا جوانے پا کلا منگ سارا یا ٹوکانی خلیلہ چو نگوشتا کے نوخی بارے میں سوچانی اے یب بچے میں پیر ہے نی تاننگ مرولانی خلیلہ داسگا ولدی اللہ پاک امرانی ہر ہندے گشے اللہ برام اود کلانی نیا آسان ہمیں رنگا رولگ دی زال چکانی دل بندگ ہمیں رنگا ہمیں کار خلیلانی برتونی بچ ودی اشتی منیاما برے کوہانی ہمیں برا شدت تنہ نہ کشتا چوری مرگانی بی بی حاجرہ نشتانی بی سی باز پریشانی اسماعیل ایر خدو اشتی نیاما کوہ گٹانی چڑھ سا آ بھری کوہا نوا رائی گندانی چڑھ سا اے بھری کوہا کہ آفے بھی تپولانی گر اسماعیل رنبی کہے کہ ترس بی سی بھئیانی ہفت دکا خدای بروار نیاما ہردوں کوہانی حاجی دا قیامت رنبا ہندا حاجرہ رنبانی گڑتا چو ہفت میں دھکا دی سی چیئے عجبانی چڑیا چک جنگے تھی ہما اسماعیل ملوکانی دی سی آفاں ہلک داسا ہما ہندا چڑیانی دی سی آفاں ہلک داسا ہما ہندا چڑیانی بی بی حاجرہ آت کو خدای زم گو عبرانی اے لفظ ترجمہ اشے بلوچی ہے مڈسانی جک بلی آف کے بارے میں چک بڈینی ہمیٹو کا اواری آگوڑ جک دا آف مندانی باقی بچ دا کچا چڑو یا ورغانی ورتی مکہ یا مردوں دہمی تشوکی حجانی وشیں زمزم آفا حاجت نئے بھیشت آفانی گو ہرنگے نیتے وارتے خداتے کارٹا ہینی ہمیرگا مصطفیٰ یا گوشتا ہمیں ٹوکے حدیثانی بارے اسماعیل مزم بھی تھا خلیل آتکا کی گندانی
چو دیسی شکلیں فرزند ایر کتی بار ظہیرانی نی ربا آڈرے داسا مزائیں امتحانانی تراوہدی بچ خوشگیے کنو سونائیں لالانی خلیلا گوشتگر لبیک کنانی پڑتا قربانی توڑے میں چم ہمیں یکیں پر اشتج ندارانی خلیلا نی خدا تیاری ہودی بچہ خوشگانی گوشتی بیا میں شکلیں بچہ نی ویلہائیں صلحانی قرآن ثابتیں اے ٹوک ہمیں ماذا ترایانی گوشتی میں چمتی صلح چیں ودی ساہ دیگانی ولدی داس فرزندہ حیرت و کمالانی ابا متی نیکھا بچام پیدا شاہ ہلالانی خلافی چینوی اجمج اللہ پاک حکمانی دیرا چیمگا ابا کے اے کار شتاوانی خلیل اللہ کے تئی نام ذبیح اللہ منبانی خلیل درکت لوگ آجا صلح یک بھی سے دوئنانی خلیل درکت لوگ آجا صلح یک بھی سے دوئنانی بی بی حاجرہ گوشتا کہ او میں واجہ لوگانی بکو برگا میں فرزندہ من حالت مسیبانی گوشتی او حاجرہ بی بی خوشگا پا برگانی ماسا گوشتا خوشی کارے کہ اے میں نور چمانی نئے میں سوہنائیں بچت سادارے خوشگانی خوشگ جوان نئے خلیل اللہ انگیں بے گناہانی گوشتی او میں لوگی حکم منا بیس رحمانی خدایا داسگاں آڈر ہما کا منبرگانی گڑا ولدی حاجرایا داس ابراہیم ٹوکانی چو ہمیر کا گوشت اللہ ما اعتراض نخنانی مکھن گڑا دیر لحظے آکے وقت نئے دیر کنگانی گڑا شیطان آت کا رنبانا کہ من وسید ٹگانی دل بازی یا نرم بھی پا چکاں کل ماسانی گوشتی مرشی بچہ تیا خوشگا پا برگینی نئے ٹگیے کھنگایا نئے ڈھبا کیسن دروگانی گڑا بی بی حاجرایا گوشتا من پیش آج سیانی خدایا لوٹ دا میں بچ دے گا مند تیارانی خدایا لوٹ دا میں بچ دے گا مند تیارانی خدا بچہ قبول کنتوں اے ٹوکے چینے نقصانی نی ابلیس بھی سگا لجی خدای نا حقا شیطانی نی ہیلے بیس شیطانا کہ اسماعیل بھولینی کیزاتا ہمیں ترسی کہ ترسک ہیل چکانی دھوے کلو خدا گوشتی او اسماعیل غریبانی خلیلہ تک دا مرشی گون تگون کار ظلمانی برگینے خوشگا پا ترا اللگی اے جانی برگینے خوشگا پا ترا اللگی اے جانی اسماعیلہ ولدی دادا منا ہوں ہی نیلی حقانی اسماعیلہ ولدی دادا منا ہوں ہی نیلی حقانی اگر میں بی سگا قربان اللہ وش نامانی گڑا سودا گراہ میں چینے اے واپارے نفایانی ساہ اول دادا اللہ مربع ردیگانی درابی لانتی شیطان تا ابلیس فریبانی گڑا شیطان بھی سگا لجی مرشینی چمگل جہلینی خلیلہ بچ خدا سنگت خوشگ ہند منائینی مسکا چوک واجہیں تی دیسی شیطان پر رندینی خلیلہ زڑتگاں اودا کنو ہفتیں زوارانی جدگنتی کہ شیطانا گڑا زپاٹ بھی سے دھکانی شیطان دور خدا بے حد مثل چو ٹپاں زہمانی دیسی دوبارہ پیدا گئے شیطان چو گھاڑنی پلیتانی اگد ہفت کنو زڑتو جھدی ہما ہیڑتے سنگانی شیطان بھی سگا کمزور گڑا لڑزاٹ بھی سے لنگانی دیسی ساگی شیطان پیدا گئے مثل لوسییں بینگانی جدی سیمی برا ہفت کو کہ کچایا پدمانی شیطانا سڑو رستا مثل چو ٹپ تیرانی گڑا شیطان بگا بھی سا نداشتی تاو دھکانی سستی من دی آخر نی بھلو پدیگانی نی داسی ٹوٹکائیے مثل چو بریں لاغانی خلیل آت کا میدانا نی کاٹ چے تیت کو گونی ہمیں گھر میں دم لافانی اسماعیل گشگینی ابا سائیں ترا فرزیں بندگ میں دست پادانی نماگو سرگا میا پنیے درنزی ہونانی میں ہونا پنیا گو کنی دامن تجرانی
کاٹ چا گندگیں چما دے گنتی نی ادبانی چا کاٹ چا گندگیں چما دے گنتی نی ادبانی خلیلا سرین ودی بستو خدی تیاری عملانی اوندھوئی ایر خدو فرزند اوندھوئی ایر خدی فرزند چونا چما مگندانی اوندھوئی ایر خدی فرزند چونا چما مگندانی بارے غالب نواں بیسوں دوستی آندرا و چکانی خلیلا بونٹ دگا چم نواں بارے دل ممرینی چما بونٹ دگی یا گڑگی ہادا سے کاٹ چانی نی کاٹ چا خدا انکار کہ میں بالکل نہ گڈانی اجازت نئے منا رب گڑ متانگ برانی خلیل نی سوچ گا لافے دلا مبی حیرانی کاٹ چد نبری سی کنانی تان کا قربانی خلیلا پٹھ دگا چم گرانڈے دی سی بھیشتانی بچہ بل گرانڈا کش اے پیغام وہی آنی بسم اللہ خدا گڈا گرانڈ کش تی فدا یعنی گڑ وہیا خوش خبری داتا اللہ سلام آنی تدی وہاب خدا سچا ثبوت داتا وفا یعنی توری وہاب خدا سچا ثبوت داتا وفا یعنی خوشگ آسان ہمیں رنگا نیا وہی جند چکانی مسلمانہ سما کتو خلیل اللہ ڈکانی خلیل اللہ ذبیح اللہ جہانا نیست شیشانی خدیش کارے ہمیں رنگیں دلا شاباش دوینانی بی بی حاجرہ حقدار لکیں آفرینانی ملا وزتاں بلدے وفاتا پتا تھی لالانی نبیانی تکلیفاں گیرار چونا بی پڑتا پا آسانی ادا نیم شعر ادا ختم بھی تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.